E khublei jan med e pewaro hakani ka video kwa open snyau chapi wa yap uwi niki actor Bollywood wa paunam bha uwa san phau so snem irta tene yi idau yap u wei u yi o uniu actor te ton pa i yakani ka video hadu wakut khanang wa yo tip i ye wa sakhet te chwa wo stang i hamdam le u ye subscribe your new channel khanang wa yo pten cho cho phiu yo yi ki video wa thame te ton stang i uwi niki actor Bollywood uwa paunam bha Uwa ak yaka film Son of Sardar, Yamala Pagla Diwana, R. Rajkumar, Wajeho, Dayap uhakatu ka Mid Friday hairta wasan pauso snem. Kawi niki actress kawaya jan bhawa o, kawada tip kam ka dip shika nakpal, dabu ko ya idur yong ka wachon lang kawa o, dete thok ko, wamyi ko umudur wadayap o. Kani ka actress to kawaya aklang wa o hakatiri bhabi he pagle, wamayatri, weda ongkole, wajo ya pha message bahaki na phone tang wam em ukhana uyaka yi le kamte mani iwa phla bha wayap sandet ukamte da ongkole wam em kantin de ko waro kawi ka prathai da tip ki kate mani iwa phla bha wei ka le em snyau yi ko ungai ye ini wei snyau dur ko kam ki fake news tang wam to ki fake news wayap sakhet hi u uni u actor to wada tip pertuikam umukul dev wada kha hadelhi wei to u punjabi DM le ki payu Karashmi wa udev wa uwi upersa u usidhan. Ka film wanang kong do yong oto kadastak haka wada ak ukamu ACP Rohit Malhotra. Hey yeto wanayi idaw yap u. Mpu em utip tikna ki hado kate tang wada yap sendet he u. Weda ongki wada yap u hapo ICU haka wi ka hospital hadelhi. Weda sa hospital ukam wa prakhandis ngi. Wei hadin wada tip wada yap u. Dabon bahaki wada tweet ha ex day waong iyap yong new actor damani iwadu nong bahaya ka film industry nei bha manu actor wastat bhawak wei to le ubru wa bha uwi niki actor wa paunam bha wada tip kam u Manoj Bajpayee da tweet udai wa pensnyau ye snyau diaw heyeto wa iyap utiu actor dei waong le wadaw miss bha u ye o uni u actor dasdang uwo suki wei wok set ya o de hapo kamera nadu wayap ka beyu wem md utip uwo te care penda o ya ode kopsar kat wajur wasnyau si we snyau langam u we da penjur udai di we bam gutka kat kam wada khana da window darasing nei bha ka be uwa paj wayu ya o nadu waya laj uwa ka kurim u ka Shilpa Dev house nem arajarsan we da em khon ule ka sia dev ka wa ar pausos nem irta tang wada snyau si jur u hadin wada yap ka be ule da do ka kurim lem md da snyau si kthang u wem md umi ulai u wad da dam u klam yakiwan kiwan le te hadu kat wons nyawar ayo pli nadu wayap ka bayu da sa u semen em wa pentengen ya o kurim ka khon lem em usa ki wa o kamte da langam da snyau si kthang u I wada kala ka jut hadu wada do ye mensen wa koridor yong o kamni se wa ongki man la ubru da em hijar ka problem kamuni u actor le ka poisa te de biang tang wa mlait na ki problem te du kini dani ye subscribe like we share ye ki video khuble jipol